Hello friend, hagani video ngan pusnyo toy pi kumnu pila aban kamay bisa nagani Angel One. Hi friend ngila aban kamay bisa nagani Angel One. Pi kumnu ban kamay bisa nagani Angel One sa pangatangan pusnyo toy pi hagani video. The friend chwa ban sedangani video ko aban ang pi lada pi don question ye jemu Angel One. Pi friend ani Angel One dia ni application hagani application friend ngila aban kamay bisa nang bagi trading. Ngila aban trade hagani option trading, ngila aban trade ani intraday trading, ngila aban buy stock, ngila aban invest sa share market, ngila aban invest sa mutual fund do ini waro ngila aban le agani Angel One tela dangi referent on ro ngila aban ko isa kanu ngila aban kumai lai spa san spa chijar kumta ngila aban kumai sal nada ngi referent on iki polok jongi ta offer kala aban chain do ka thau ka don lai spa thau ka don san spa thau ka don chijar kum nada ka company ga ya profit daga ai gani offer sibon ban refer i polok jongi hak menta lada pi refer i polok jong pi pinyo lai spa nangka ni lai spa nangka friend pila aban withdraw directly lada pi invite polok jopi menta telada i polok jopi ki open account hani Angel One te pinyo lai spa nangka data lai spa nangka pila aban withdraw ro pila aban invest sa stock market ne pila aban invest sa gani mutual fund ro pila dapte pila aban kanda kai hani option trading na ya intraday trading ro pila so friend agani video ngan pusnyo toy pi kumnu pila aban kai bisa tang ba chua ba pik mai bisa dangani Angel One pidon kam ban create ata demand account te kumnu ban create ata demand account kumnu ban open ya kana demand account pangantangan pusnyo toy pi agani video talasai ladang upload so video ta hatu video ngan pusno toy pi kumnu pila aban trade kumnu ban invest ha mutual fund depte kumnu ban invest hani ha option trading pangita ngan pusno toy pi lasai ladang upload video lasai tang ba hagani video specially ngan pusno toy pi friend kumnu pila ban open ya demand account hagani ha Angel One the friend chwa ban open ya demand account friend pidon kam ban long khat pras nam lada pila ade khat pras nam te lada pida la adon ya pen card ban aadhar card to pila aban kile kata account hani Angel One ata de demand account pila ban create free pimdon kamera bar bisa tang sin karo hi friend pimdon kamera pichu create ya account de create account de pi ay gara aadhar card pen card jong pi de pin kani account jong pi kan open hani Angel One kan nungu di proof wala download pangata ro pin tip de po India pun ha ki proof use gani Angel One de company ro de po India ema friend hagani video ngan pus thoi pi pangani ya Angel One kumnu pila ban open demand account hagani Angel One the friend chwa bas tang ani video ko ban awi friend lada pi pa gani video sa ba ban pa video hado last number pun ki proof lada de video chwa minute ki pa minute lada pi pa minute kumnu pila ban so to pimla ara ban so to ta pai ta bi friend coba ban pa video do sedang ado kul lada pi pa video do sedang ado ko ko te so to bai tang ba lada de video chwa minute pi pa tang minute ta pim ya jing mutare ta pim so to ra haden pin dong ngau ni bam ti bre ta pin comment tang ba reality friend la ini bro bala pa video full la ki ai good comment do hom ki message nga whatsapp lo ki ong ba best ba pi batai da so ba ban upload video daily ki ong ngakum ta ang bon ki bro lada kim fight da kim so thore ta so ba ban pa ini video the friend so ban sedang ni video ngaku ban awi friend lada pin new ngani channel jonga so ba ma subscribe ni channel so ba ban click to bell icon friend nama lada pi click to bell icon da pin new video jonga daily ta lada pi pat jonga telegram group jonga kan ai link di description klik hota link do join telegram group jonga ma the friend mentangan record any mobile screen jonga dengan so to bi kumnu pila ban open dengan demand account hangni Angel One. The friend I hope pilai ini mobile screen jonga the friend first of all ngan pen EP kan nungu di bro la download gani Angel One te ka best ne am ngani Angel One pen EP dengan I link di description de klik hota link banga IP te pi download ini Angel One te chwa ban download pi don ka man create account de pai friend ni de Angel One application pi Angel One stock mutual fund nang ra pai kan nungu di bro download pi la don chi krol ki bro la download de ro rating do ka ai kan no rating 4.3 rating mo dengan pen EP nu kan pen EP ni application jong Angel One ngala download dengan account ro dengan open itu application dengan pen EP first friend I hope hila to application Angel One te kumno ban ke data account phata ro ngat so to begini video do seba la skip re seba ban pa video ro sedang hado kod ma te mentangan pusno thoi pi kumno phila ban ke dia account hani Angel One I hope ini de Angel One nang te mentangan klik hani te da pi klik hani Angel One kan pen EP kumni te mentangan klik mentangan ai gani fingerprint jonga dengan login te pai friend ngala login nang pa ani market hani lada pi ku aban trade ha ni Indian market friend pila aban trade do Monday hado Friday do Monday hado Friday pila aban trade hani Indian market Saturday Sunday day holiday ma te pai ani nifty ani day bank nifty ini day index ini te ani mutual fund pila aban invest mutual fund ro telada pi refer polok jong pai pile anu do lai spa nangka pila aban refer non kade free friend chu refer lai polok jong pi ki create account pila aban yo ado anu
adu lai spa dang kata ini offer kala aban chendo kala aban long san spa ru spa chi jar kum taro kala aban long tapai pi ini de borok te lada phim tipre pila ban check any video ka I video te beginner angel one learning center pila ban join kan angel one learning center ta pila da pi de beginner chu click hani pa any video investor trader explorer pila ban loan digini baki pasyo to hani ro pa lada pi kwa ban invite polok jom pi chu click hani pi ka tho refer non chu click hani refer non la pi click hani refer non da company pi kumni pai pi don kam ban copy chu click hani share link de pi click hani share link de pi don kam ban copy gani link ipolok de send ini link ipolok jompi de pin yo lai spa danga workshop ani lai spa danga pila aban withdraw roma da pi click to link awanga IP description daga chu click to link de pi click to link de company pi kumni friend lada pila click to link banga IP description da company pi kumni de pi don kam ban click hani sign up ma pidon kam ban click ada sign up de pi click ani sign up friend pidon ka next company bi kumni de pidon kam ban aega mobile number jong pi de chu aega mobile number jong pi de pi aega mobile number jong pi friend ngan IP new code jonga de chu use to code jonga mo de pidon kam ban click next by friend de pi click next company pi kumni allow us to take the following permission the pi chu click hani grant permission ma la deny re pidon kam ban click grant permission de pidon kam ban next next friend kan ong kumni verify mobile number te hagani mobile number ba PI mobile number am hakdu mobile number kan poi OTP te hata OTP pidon kam ban use ga OTP te pi use ga OTP jong pi friend pidon kam ban ai OTP jong pi hani ma te ini refer code pidon kam ban use jonga ngan IP description jo chu click ta refer code jonga de pidon kam ban next te pa mentanga la fill ga refer code jonga te de pi fill ga refer code jonga pidon kam ban click hani next te pi click next company pi gumni friend te pidon kam ban use ga pidon kam ban use ga Google ga email ID jong pi te chu click hania continue with Google friend te pi click continue with Google company pi gumni te pidon kam ban choose ga email new email ba pi use to choose data email jong pi de pi choose ta email jong pi ka kan pin pa next page company pi click pan card picture pidon kam man upload ga pan card ta chukle ni click pan card picture te de pi click hani friend company pi kumni de pichim a pan card jong pi de chim photo de pichim photo de pidon kam ban click hangne de pi click hangne company pi kumni te hani ha pan card jong pi kala tho e pan card number jong pi date of birth de kateng jong ipa jong pi company pi kumni de pidon kam ban click hani confirm tapi klik ani confirm friend company pi kumni tapi don kam ban link ya ga bank jong pi ga ni angel one ta lada pim use da HDFC ICI Axis Bank tapi lada pim use ga SBI tapi klik ani order bank tapi klik hani order bank friend pila ban choose pila ban source hani lada pi use Meghalaya Rural Bank na inu bank ba pi use pi choose source hangne tapi source hangne tapi don kam ban klik hata bank mal suppose lada de bank jong pi ni na chu click hani lada pi click hangne ta kan activate to bank jong pi the company pi kumni the next pi don kam ban click hani link bank account ma the pi link ya bank account jong pi friend company pi kumni the pi don kam ban KYC verification pi don kam ban complete ga KYC verification the click hani yes the pi click yes friend company pi kumni the hani pi don kam ban aega Aadhaar card number jong pi aega Aadhaar card number jong pi the hani pi don kam ban ai captcha pi ni captcha to use ni captcha to tho ani da pi don kam ban click next ta pangan pi pai my friend ngala aega Aadhaar card number jonga taman tangan fill ni captcha da pai mantanga la fill ga captcha ro da pi fill ga captcha friend pi don kam ban click hani next taman tanga la click ani next ta company pi kumni tamanta consent OTP itu Aadhaar card number ba PI hatu consent ne kani OTP talada pi link ya ga mobile number jong pi but Aadhaar card jong pi ga data OTP kan pai ha mobile number jong pi te saba ban ai daga mobile number ba link but Aadhaar card jong pi ma te pai ngala apa ini OTP tamanta ngan use ga ni OTP te friend pai ngala use ga OTP tamanta ngan click ni continue te de pi click continue friend company pi kumni te pi don kam ban ai ga ni DigiLocker pi ni DigiLocker pin pi don kam ban use ga DigiLocker pin te pi dada pi use ga DigiLocker to pi ai ga pin lada pi don ga DigiLocker pin te pi chukli ni for ga security pin ma te pi click ni continue te pi click continue friend pi don kam ban dapte company pi kumni te pi don kam ban click ni allow te pi click ni allow friend company pi kumni pi don kam ban ayega selfie jong pi de click ni open camera de pi click ni open camera company pi kumni de pi don kam ban chim yega
selfie jong pi de lada pi chim selfie soba lai ver re cap ya yikmat te soba lai chim re ta ma de chuklik hani te pi lada pi ka best selfie jong pi lada kam best la de click hani click again lada ka best to click hani save and continue te ta friend company pi kumni te pi don kam ban aega signature jong pi te hani ro pi don kam ban click hani click signature picture te pi click anu click signature picture company pi kumni te chime paper jong pi te chuchim photo jong ata chu click hani te pi don kam ban click hani upload from gallery ri pila aban click upload from gallery na pila aban chim photo direct ro te pi don kam ban click hani pai lada ka ong pi kumni te pi don kam ban click hani pro next activated te pi don kam ban click hani do it later lo ma click hani do it later te pi click hani do it later the company pi kumni te kan kli gani annual income jong pi te pi chu ai 1.5 lakh pai ngala ai kan nu ngala ai 1.5 lakh te tengan click hani next tapi klik next friend company pi kumni te kan kli yo chpan jo pi de employee name te lada pi de employed lada pi ki government job de klik government lada pi de klik ki private de I private lada pi businessman te I businessman te pi la ban klik ani order ro lada pi de inu ro pi ju klik order de klik next te pi klik kum ta friend ka pin poya next page kan klik chpan jo pi pi de yu lada pi de churang I mail lada pi la married I marry lada pi pan married and I unmarried lada ka kli select phone settlement frequency da pi la ban I ka monthly no da pi don kaman klik hani proceed tapi klik proceed company pi hani kan poi kan check verification job ya gania NSDL isan te hagani pi don kam ban aega Aadhaar card number jongpi te friend de pi aega Aadhaar card number jongpi pi don kam ban klik hangne de pi tik hani pi don kam ban klik ani send OTP ma te pi klik ani send OTP friend company pi kumni te manta kan send OTP hagani ha number jongpi te lada pi la yo OTP fill lega OTP jongpi ni de pi fill lega OTP jongpi ni friend pi don kam ban klik hani verify pi don kam ban verify lega OTP jongpi te lada OTP jongpi ka de da kan poi hani next page ani next page company pi kumni de pi kan ong pi you have received your document te pi la receive lega document jongpi de kan poi message kumni te hani ka ong pi ani haden license menta ka check ega document jongpi te haden license pin yo away email lagani away message dagani angel wanta hata message kan send ega ta client id pai ni bangala yo pi ini ngala yo ni client id te ni client id pi la aban use ban login hagania angel one lada pi la adap kredega account te pi don kam ban download app em te lada pi la download app te pi don kam ban use agani client id de pi use agani client id de te kan ong password hata password friend pi la ban I forget password te pi la ban create password thamai te kumni friend pi la ban create agani angel one I hope friend pi la so tho te lada pi don question pi la ban comment the friend I hope pi la so tho kumno ban open nga demat account angel one ngala pa so tho ipe agani video de friend lada pi don question lada pi mla ban open nga demat account soba pila aban message nga ini number bang IP ngan pas nga auto IP ada pidon inu problem pila aban comment hangani video ro ngan pas ngan chime comment jongpi dengan china video chipang taro different lada pi pa ani video do madlang ko aban dong friend ko ble chipon pi aya po jongpi ban pa ini video different lada pi yo jing mantoy nagani video jonga soba ban share ini video polog jongpi nama lada polog jongpi ro ki open account hani angel one takiro la aban trade kilo la aban mai bisa nagani option trading tang pa ban trading ro pidon kam ban loan kumro ban trading up pidon kam ban lon tel dapi ko video chpataro pidon kam ban click tan season friend pidon kam ra ban aib sala dapi click season hatu like button ngan yo agada jing motivation banchna video ipi daily do mentaro ngayo jing pang dang bang achna pa video ipi different manin ngam upload re video namar manin ngam la cho ban create video ba ta ngam upload video re ngam create video namar ngayo jing pang dang ba bandas ngi ngala client da ba ta ngachna ni video ipi de so ba ban like share and subscribe ni channel jonga different la dapi ko ban ko bisa without investment tapi la ban check ini video kana pa short hoy pi kumnu ban kamai bisa without investment daily sau po san pon ru po nyo po pra po ro pi la ban kamai la dapi invite ne la dapi kenda kairo pi la ban kamai so ba ban check ini video different time das different ko play chibon